Mana do'stlar, Muhammadning uyi dayim bu. Al, Najraha biz endi uy solamizmi, Muhammad? Al. Pasport. Yaqa, ani qo'yib qo'yasizmi? Yaqa ke, Muhammad yaqa salom. Do'stlar, Najraha uy solamiz. Anandayga qurab japsang. Mana hozir o'sni o'zimizning uyimizning neyse quraymiz. O'sha yerga o'tiramiz. Muhammed kel. Najraha qurastiramiz. Mana Muhammed Najraha qurastiradi. Mana davay yaqa qo'yamiz voy. Voy aslim, ayqa voy. Qasqa kelib Mana молодец. Muhammed yaqa qo'yamiz. Do'stlar, men hozir uy solayin deyapmiz. Молодец. Ya. Asıl men Muhammed kaz молодец. Mana. Al. Oy. Biz asıl o yerga kichkantay qo'yamiz xonanday. Kichkantay bo'lmay qoldi ya. Aslini qarash, havoga uramiz. Или o'zingiz qurayverich, давайте, Mahmad. Aslim. Najraha bizga ko'maklashatir. Ahmedga ko'maklashatir. Alixon bizga ko'maklashsa, uy solyapmiz. Asıl молодец. Mana bulaydan birinchi bulay qo'y. Endi qasna qo'ysa yerga. O'shin qasna turib davaychi. Qasna turib. Qo'y ver. Al, nafis al, qo'y so'ng, qo'y. Ya, qo'ysa ishni. Yo'q, o'say ko'tarib qo'yasiz. O bizda do'stlarga qalay uy soqqanimiz ko'rsatamiz. To'xta, bulay qo'yamiz. Qo'y, Muhammed, qo'y. Qo'y, ana asl qo'ysin. Yo'q, mana o'z. Mana bulaydan. Oy, bo'lmay qoldi, ana qolib ketdi. Do'stlar, najirga bir jenga durust bo'lmayapti, Muhammed ya. Oy, to'xta. Niye durust bo'lmayapti bu yerda? Hozir men bularga qurab ko'rsataychi. Wow. Mana bulaydan quraymiz. O'shlay. Молодец. Najirga o'yin, najirga. Mana. Молодец. To'xta. Basam men jiber. Ha, ikkiyon to'xta, yaqindatay. Durust. Endi bulay jasaymiz, to'xtam. Ayqa qo'yamiz. Onu qo'y yerga, yo'q, ayqa emas. Najirga qo'yamiz, jiber. Mana. Hatta tur. Mana do'stlar, mana уже biz fundamentni qo'yib qo'ydik ya, Muhammed ya. Mana do'stlar, qarandash, Muhammed qanday kuchli jasavadi, turadir. Durust, молодец. Mana. Qo'y. Mana do'stlar, Muhammed to'xta. O'shaqa qo'yamiz. Durust. Endi qo'y o'sha yerga qo'y. Hay, durust qo'ymading o'nan, to'xta. Durust. Bunday qo'yasiz. To'xta endi. Nani qo'yamiz. Durust, nani qo'y endi. Nan qo'ysa qo'y. Mana do'stlar, уже biz fundamentni quydik ya. Muhammed anani ating.
жерге қой. Молодец. Әкел. Мұхаммедпен мен де ойнап кеттім ғой. Мұхаммед тағы әкел бар, тағы әкел. Тағы үй құраймыз, әкел. Мына қараңдаршы, достар. Мына жерге қой. Молодец, тағы әкел. Сендер бізге көмектессеңдер, біз үлкен үй құрап жатырмыз. Ана жерден әкел. Мұхаммед кел. Мына жерге қоямыз. Тоқта, ояқа емес. Мына жерге қоямыз, достар. Сосын аны. Дұрыс, молодец. Міне тиме, ішінде, үйдің ішіне Мұхаммед міне. Уже есігіне келдік. Біреу әкел, ана біреуді әкел, ана біреуді әкел. Қалай үй салу керек екен көрсетіп жатыр. Нәқа қой. Мұхаммед. Әкел. Молодец. Мына жерге қой. Отыр енді, ішіне отыр. Отыр ішіне. Міне, достар, Мұхаммедтің үйі дайын болды. Мұхаммед, сәлем десе. Сәлем. Міне, достар, Мұхаммед осылай үй соқты өзіне. Алар мына жақта ворота істеп қойыпсыңдар, иә? Күшті. Мұхаммед үй салды оның. Молодец. Молодец. Мұхаммед. Ахмет, қуап кетпесін. Ахмет те үй салуға көмектесін. Тиме, тұра берсін, тұра берсін. Су ішесің ба бар, су ішуа. Міне, достар. Негізі адам бәрін мына жаққа қойсақ үлкен үй салуға болады еді.